Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award Search for a $1 Million Amazing Story 2025. Dito'y Lagkit Di Napalabas. Ay, si Ken Juan. Ay, Johnny tata. Nembagarabiyo. Ay, Johnny. Natirandam dito pala ya, bro. Umay ko kumampasyarin ni Alma. Ay, sobre ka. Sobre ka lang. Agdugo ko at ni Alma dito siladan. Mabitla ka. Manong nimi masadag tilakay iti ridaw nga nakarakap iti kwarto ni Alma. Alma! At bisitam! Ni Johnny ka no? Awan na mo ka, Johnny. Tatang. Ni Juan! Tay bats mo, iti high school ko na yun, tatang. Ni, teka ano bats mo iti high school? Nasakit ti ulok, tatang. Magayo kang kuha na ganyan. Nasakit ti ulok. Nakit na no more chance met barok. No more chance. Ada kami na yatirantam iti anak ko. Ay ayatek ni Alma tata. Idadakan pa lang ti high school. Kita nangarting mabaling mo mabaling ipanakil kang kuha na. Nagagatak. Arot tarakin ko kadingwen. Arot mulak nga natang. Nagagatak iti bangkag kintalong nagtarakin kadingwen. Basta. Ay, agad no, handa ka masawa ti balasan ko. Tatapala nagsasalita ang saan nga napintas nga nagsasalita na kiti lalaki noon pagsasangwan da. Ada nakalukat pala na kiti tiyaggen niya. Wanda na. Nakatanoin ka mga alat ti may sa kabuti. Diyak mo't uminom. Kanda siyak ti uminom. Agpulutan ka, mga rami dakwa, magluto ak ti pulutan. Sige tata, yan ay mo nga duwa, 1-4 kantos lang tan talaem. Owen tata. Kasta nga rot tinaramid ko manong nami kat pudno timbagag itahing ipatpateg ko ni Alma, idi pa lang adakam ti high school. Yung hindi nagraduar kami ti high school, manong nami agpatpata kami nga saan nga nagbasa, kabato marikrikat kami. Siyak, tinauna kada kami nga 5 nga kakabsat. Hindi sana, puro babae manong nemi di kapsat ko. Hindi sana kung nagbasa, tinulungan ko ni tatang manong nemi iti awat na nga talon kan bangkag. Tinulungan ko manong nemi nga tarakin iti dingwen, manok, kalding, baka, baboy. Kanini, itata, nasurukan nga 18 titawan mi, isut umay ko pa ng pasyar keng kuana. Damok amang pasyar sa anak, nga sinamo. Agas na ko na itay ni Tatapulon. No more chance. Manong nemi nagpulutan na naginom tilakay aging gana nga ibagbaga na matan kanyak. Mangtid kanto mga hortikalding mo. Talo into nagberdayak next month. Lumay ka kami dito. Mangbitbit ka ni Tia. 4 kantos. Kano, adot itlog yung native na manok ko, no, niya, timabali mo matngiri, kalo kininanam nga si man, ni bakat ko. Mangtad ka. Uno regalo mat ni Alma. Ato ka, awang ka, di mabali mong regalo kang ko, ana. Ay, prutas. Papaya. Kiruin. Amom, no, mangtad ka ka, kita itarakin mo, kada mulam nga natin, kan kanayon nga umay ka, kinada 4 kantos. Ilakad ka kini Alma. Wen, sikat kayat ko mo na manugan mas pagkarikan lang. Hindi mabarteken tilakay sa balin ti bagbaga na iso nga nagawid akon manong nemi kit inistorya kadatatan kininanang tinapasama. Ay, lukas dyan araramid da nga pulon. Ang kamuat pati, hut-hut-hutan na ka. Anot ka kastakit, among barok. No agarim ka, masapul ngagbaling ka nga wais, masirib. No, madlaw mo matkat no hut-hut-hutan da ka. Kaya, tapno saan unay ang sakit tinakin mo na mapaay ka kini Alma. Saan ka naggasgastos? Laglagibib na ito. Iba't pati unay-unay ni Alma, tatang, nanang. Hindi pa ilahin.
Kahit kung kahit kung asawaan. Diri may kaduan nga pa nagpasyar ko manong name addan 4 kantos kan talo nga tray nga itlog tinative nga manok. Ninanang na tinakasa nga nakapasungad kanyak nangilo katri daw. May magngarabi yun, nana. Ay, Juan! Johnny, nana. Johnny! Anya dito taptapaya. Talo nga tray nga itlog tinative nga manok nan. Ay, monte nga roda na. Maaman no may batam na mas nga pamigat daling tang itlog tinative nga manok. Kahit nangarad at ital-talikod mo. Para mat ka ni tata. 4 kantos. Ay, Polon! At ato'y naturo ray mga arak. At ato'y ni Johnny. Ala, sumra ka. Ay, yes, taman ti ko nakbarok. Ay, bakit? Si kanti mapan magibaga kini almang adda ni Johnny. Alam mabit lang arutan na kay pandi ko sinadagito ng itlog. Ninana si mga talagaan manong nami tinagtugtog itiri daw ti kwarto ni Alma. Alma, adda ni Johnny. Naimas na kita intid na nga pangbigat ito malingtang itlog tinetim nga manok. Umakan, dumarkan. Rimor man. Napintas ba nung name ni Alma? Nabiyag dagiti mata na kay mampuso ti rupa na nalinis ti kutis na. Nagtatrabaho man nung name as sales lady ti may nga hardware. Iti syudad. O ana, imayak na buta. Hindi pa lang ang dati ti high school nga dan pa nakayan ko ka. Inore ko lang ag 18 ta. I love you, Alma. Inikam ni tatang di arak. Uwan, talo nga trimot nga na nga manok tindad mo kinanang. Pasado ka kadakwada. Ngam saan ka pasado ka niya. Ano tikat mo sawan? Ay, wag ka. Ato tin, naluom kang bunga ti papaya. At inlasing ko nga papaya nga sa aming pagburasan no. Noon rikat pagkawa. Pag paluumay. Ato kami ti papaya mi. Ato tagat-gatang agar arami ti empanada. Basta. Nadagay yung plantasyon mo. Plantasyon ti papaya. Ay, papaya. Amon ti sapsapulat. Ti mangiragalo kanyak tinangin nga relo. Cellphone, kwentas, porselas, aritos, nga talagang hangagan yung. Kahit ko ti makasursuro nga drive, mga alakton lisensya, ti kahit ko, ti mangregalo kanyak ti kotse. Ti kahit ko ang baling asawa, makakabailan, mangipatakder, dakkilabalay, kompleto at alikamen. Mahilig ka kanagiti material nga banang. Agbalinag nga wais, usarik ti sirib ko, usarik ti pindas ko. Isong ano sa mo mangitad di kita, Johnny? No more chance. Awan ti chance sa may ti pusok. Kapot itap sa pulag iti may isang lalaki. Makaitid iti anyaman na pakaragsakan. Inistoryak da ito'y manong name kadatatang kininanang. Ay, dahil ito nakabutbutag anak ko nga babae. Materialistic ako nada. So, nga niklikam na diyang Alma. Nanang, tatang, ayaw unin na Alma. Kanito na diyang ibagbagaan na nga. Awanak iti chance, no more chance. Ganam ka nagsangit kan. Anyan tulagi din nga nagsakit awatan mo, no? Atot gastos mo. Nagkamgam ti gin na diyay lakay pulon. Sa talo nga tray nga neti mga manok. Imbas ko mga namagkuin lako. Namamukat inregalon, lo. Manong name ti may katlo nga pa nagpasyar ko dito yun nga namok nga the boyfriend nan kandandanin na kano nagkasar kini Richard. No more chance? No more chance ka talaga. Bagnang ni Richard. May isa ka businessman. Negosyante. Edad na amin. Dahil baro nga cellphone ko nagpintas. Relo, insagot na. Kwentas, insagot na. Aritos, insagot na. Awan ti chance ako, nakasta. Awanin. Imbitaran kang tulangin. Into na maangin ti krante akalay sami.
Kinagsangit ka mate. Pinakarutan alma. Sabi ko matasan kang tungag bindot na mag-asawa kini Richard. Sabi ko matagagsak ka. Mabay siya agsangsangit ako. Gabatan no more chance ka talaga. Tingkay nangigan, papagayam, kat sumagmanulay nga paset. Di ba kasalitaan ni Johnny itilawag sini, dito ti mga uding ang ti pagpilian para ti panakapili ti best letter of the fourth week. Iti bulan ti June, iti programa tayo nga lagip ti napalabas, iti Action Radio DCJ Silawag, iti agtultuloy nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award, Search for $1 Million Amazing Story 2025. Babayan ka ni Reynaldo Ray Fiesta diti Honolulu, Hawaii, kaniti programa tayo nga lagip ti napalabas, iti Action Radio DCJ Silawag. Hindi, inakto i-share na di programa tayo into no 12:30, tapos numangagyo, mga mamon nyo, tipakabuklan, ito yung pagkasalita ni Johnny, talaga nga tanga no more chance, awanan ti chance sana. Matuloy nga tati kasar da Alma kin Richard, padaanan nyo. Nung madama kayo nagbuibuya ti programa tayo, ito yung page ni paring Ray nga Ray Fiesta Sentenciador Award, paki-like, paki-share, ken agpalo kayo kumano saan nyo pa nga napalo ti page na. No itimat YouTube channel ni paring Ray, kay pakabuyan ka dito nga video, paki-share, paki-like, ken ag-subscribe kayo no saan kayo pa nga nag-subscribe. Siyak ni manong yun Nemi Ruiz, iti Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award, iti lagip ti napalabas, yeah, kahit nga mangmangigan nyo alas 12:30 king ganat alas 2, idagtultuloy nga panakaitad kadagiti ang karakala premium no, mga bak kayo. Malaksi diti weekly kada monthly prices at dagururay kada kayo nga grand prizes. 50,000 pesos. 50,000 pesos ka awaten ti grand winner. First runner-up, 30,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos. Ken third runner-up, 10,000 pesos. And damay isang special award nga umahot diti 5,000 pesos. Anya palat ururahin nyo. No siga, kat adaan ka itinayimbaligyan nga istorya wano pakasalitaan. True to life success story. I-computer mo. Sa mo isa iti email address tinumotibya nga nemiruiz123@gmail.com nemiruiz123@gmail.com No saan nyo matakamay lang isurat, siya akong di mang-interview ka na kayo. Isearch nyo lang iti Nemesio Ruiz, iti Facebook, na aka personal account ko. Kaya messenger, orahan ka pa nga kayem, i-message ka lang tanong ka dyan, ibagayo, sir, kahit kuman nga may lagip tinapalabas ti pagkasalitaan mi, interview na naman, i-accept ko ton, i-accept kayo to, tapos na makapagsalita ka. Na-message rin siya, dati nakakalungak, dati account ko. Iti messenger, ti pag-message yan. Alaman, at siyempre, thank you ka na kita, madamang agbubuya kin dati live nga buya, live nga video tayo, ni Erlinda Estavillo, naka-thumbs up niya. Kaya dito duwa pa yung agbibuya, pag-share, pag-like, at ag-follow kayo ti page ni Paring Ray, nga Ray Fiesta Sentenciador Award. Tap no once nga at live, o yung may upload dito yung page na, mabuya yo, sumrek iti notification yo. Kamlaon tayo man, kita ikang kanawin nga manglalike ka na tayo, mang-share ti video tayo, da Eduardo Gonzalez ni Edrialin Estayo, Michelle Salvador, Norilyn Perdido Tamalay, ni Esperanza Escobar, ni Mr. Aurelio Fiesta Jr., Janet Cabuyada Wawil, Uno Wamil, Sel Lacuesta Agkawili, ni Eddie Claro, Victoria Rebohio, ni Fatima Rabang, Teddy Rab, Rolando Valdez, Emelita Sera, kasama tayo ni Gerald Marcos, ni Wilma Gomez. Salamat po kada kayo. Yeah? Sabi ko mat, dapat dito ni Ana Pimentel, nasa pamalita, sir. Dati ti page nga Ray Fiesta Sentenciador Award. Dati teaser, dati lagi tira palabas. Madamdaman to dati kwa, di naman nung naming, yeah? Kin IKL. Okay? At tipagaya mo, aging kati sa bali pa yung video nga paintay pagkikitaan na, padanandak dir manong nemi a page into no madamdama para itreta nga programa
padanan ta kami amin.